Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimai jalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konuhur nami hubamu Tuhan bani bagkel ni hidup ni hurmu na tongtong mangiring-iring rosi manramotkon apa masarihon guluh nami. Bani panurang sogoton pe Tuhan, bani siol ipukah kanami horja nami sigano pari. Holong atemu ase marhite tondemu nama pasingin. Namar horja ibagas hatamu, sunin matongon hanami mandalani guluh nami sigano pari. Ibagas koran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siya marian bani panurang sogot nyarion. Naboy sisihan nami marhitehon di channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sadarion Jumat tanggal 26 Mei tahun 2020 ay matar surat bani buku 2 Korin bindu tolu ayat 10 na makatahon sonon. Tapi hita haganup marbuhi naso marpanrukup mangida hasangapon ni Tuhan in songon ibagas sormin. Gabesali songon rupani umbani hasangapon huasangapon halani Tuhan tonduin. Kita ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus takas torangdo iboto kita. Bahasa bani zaman padan nabasaya marsididahan buhi do si Musa pakon naibata tapi ibagas buhi na marpanrukup. Arti ini ay langadong nabuy secara langsung mangidah buhi ni nebata subali si Musa jana bani perguluhan na mangihut langadong nabuy madopa kon nebata subali malim tumang. Nah, ay maase bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani perguluhan ni halak bani pada zaman padan nabasaya marlegan tumangdo dop ko si manggulu ibagas Kristus Jesus. Jadi dop ko si roh na bata marupa jolma ibagas Tuhan Yesus Kristus langadong be na ponop langadong be na irukup. Jana boy ma ididah kita bahasa sonaha buhita sonai ma Jesus rohu dunia on. Halani ay hita mangidah kamuliaon hita mangidah hasangapon ni nebata ay ma ibagas hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Halani ay ma ibagas parguluhan ta sigano pari maningon duha beni mangusihi songon Kristus ibagas parguluhan ta sigano pari. Sonaha sifat ni, sonaha bakko ni, sonaha pambayanan ni, sonai mahita. Artini ay sonaha hita marsormin mangidah buhita sonai mahita mangidah Kristus. Artini ay maningondo iparomban hita gulukta hubani Kristus. Anggo Kristus maridop niuhur mangidah kita totu sonai mahumani hita maridop niuhur dopak kasomanta jolma. Anggo Kristus Jesus ibagas ganupan pambahenan ni totat ia si pambalosi bani harosu ni bapani totu sonai mahumani hita ibagas parguluhan ta si ganupari totap si gabe si pambalosi bani hatani nebata. Jana anggo marhitehon ni kuluh ni dasubani parmate ini totap do Tuhan Yesus Kristus pasangapkon nebata totu sonai mahomani hita ibagas parguluhan ta sigano pare totap pasangapkon nebata marhitehon ni parguluhan ta sigano pare. Alani ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo songon namar sormin hita mangidah kamuliaon ni nebata totu maningon do dos pagerguluhan ta songon parguluhan nadop ipausi Tuhan Yesus Kristus hubata. Jadi
maningon jupah doha beni ibagas parguluhan ta sigano pari biak atap bakko ni Kristus bani ganupan lahoan sonay age bani ganupan pargulmiton ta sigano pari ase ulang namin jupah ibagas parguluhan ta marlegan antara ahana ihapor saya hita pakon na ihagulukon hita apa na ihorjahon hita ibagas parguluhan ta sigano pari anggo porsaya do hita bahasa Tuhan Yesus do na domma manubus kita na domma mangangkat kita humbani hubang ni dosanta janah gabe jupahan janah gabe marulih kita ibagas hasangapon ni nebata marhite tondo ini marhite tondo na pasing totu sonay mahumani hita ase ibagas gulu taon barang ahape na sinahap konta barang ahape na pinikir honta barang ahape na iparayak kita sonay agi na sinurahon ni urta sonay mahaganupan maronjolan ubani tondo ni nebata na marhorja ibagas parguluhanta na dumma mambahen atape na dumma mangangkat kita ubani hasangapon ni nebata halani ay ulang betar lang hasangapon ni nebata marsinalsal umbani parguluhanta pita halani adong pangabakta parlahota nalang sadalan ubani harosu ni nebata halani ay maningon marjuang makita ase sinalsal hamulyaon ni nebata talar marhitehon ni parguluhanta sigano pari tandani na matungon iakat Tuhan Yesus Kristus ita kumbani haduyukon ubani habayakon ni hidup ni ukur ni amen martonggo mahita terima kasih mabamu Bapa bani hidup diurmu na sering bagkal ni ibagas parguluhan namin dom matungon yakat hamhanami umbani hasangapon ubani hasangapon na baru marhitehon ni tondo mo na mapasikin ase ajari hamhanami tongtong barang ahape na nihorjahon nami barang ahape na sinurahon ni uhur nami ase haganupan in makorhon hamulyaon apa hasangapon bani koranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion amen oras sobat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harmatongon hamulyaon ni nebata hasangapon ni nebata na duma inahkon ibagas parguluhanta ay manatotap marsinalsal ubani haganupan halak sa ganjang ni Arion tandani na duma iakat na ibatahita umbani hasangapon ubani hasangapon na lubih baru marhite tondo ni napasing. Shalom!